Finding a friend chong sungtini nalenai sini state level eligibility test commission friend chong among kasini notice ni friend chong sungjodi no assistant professor ni eligibility test marwo kaisa tongo UGC NET University Grant Commission National Eligibility Test among ke all India national level exam ungo friend chong among ke sung joto all India wono sung professor ni exam rimano abata kisa tongo sini state level eligibility test commission among ke sini notice ekta regional khagjo tongo joto net notice ni university tongmani o university di o under o khobja go friend chong inge sung sini TPSC Tripura Public Service Commission tei sung onekbar assistant professor telango sini Kokborok ni di afrogo sung exam rena furo sung sini net ba SLET ba set qualified jagna nango inge sini set ni omong kakin national notice ni joto state tongmani state level eligibility test o jago sung exam rena bagai je sini online application cholika friend song sini 2023 ni exam ungnai sini 19 March 2023 o date exam ungnai abon bagai sung online application ma khlaine online application khaina ningke 15 tarik November ni simino starting ungkha sini o phainai 2023 ni January ni 7 tarik jora norok online apply khlaimanai friend chong engke sung oboni joto details rok sungnai nai jara sung graduation complete man pore master degree khaija rok norok 50% mani master degree khaija rok norok professor namo sung hangke sung TPSC rogo bibinno recruitment langjago offer sung jodi no exam asungna thanga hangke sini net ba SLET ni qualified jagna nango friend song obon bagai sung asung maya hangke jara omong ke sung jemon teacher ni bagai sung TET ruma hai omong ka sini assistant professor ni bagai sung net ba SLET wo omong state level eligibility test no obrong kanke obon bagai jara master degree complete khajarok norong ni obo norong nan bagai jara one sogjak norong ni bagai o notification inge sung o jaga kisuta guidelines tongo o guideline nang sung details nai norong video pa asak nai tongri friend song among ke sini state level eligibility test assistant professor sini oro Assam Arunachal Pradesh Mizoram Manipur Meghalaya Sikkim tai Tripura among ke sini northeastern region ni under khobjago inge faidi sung all details nai o jagao norok apply khaina ke eligibility nangnai o jagao 55% sini general unreserved aw high candidate ok hangke master degree wo MA MSc ba MCom am hayo inge ST SC type PWD candidate ok hangke 50% mang hangke no norok orori manai inge o jagao sabori mante kisa jara final year o tabuk MA o ba MSc o ba MCom o final year o roitong nai rok norok appearing go bo o jagao exam rimano norok document verification furu norok document funugoi norok certificate na he engkha norok ni jefru qualified nai norok pass nai afro norok ni certificate and mark sheet norok ma funungai norok ni master degree complete ni amte ke sajak o jagao norok phunu kanke norok no kaisa set ba SLET commission norok no pass certificate issue khalare nai amteita kalai o jagao je subject rujak tongo bo subject tui norok o jagao porikha riman hingke oro tongo Assamese English economics am haiko mano tongo norok o notification no nainadi test center ke singoro Guwahati University Dibrugarh University, Tezpur University, Assam University, Manipur University, Rajiv Gandhi Central University, Arunachal, okay, Tripura University, Sikkim ni tongo te Mizoram University rok tongo o jagao. Inge sini scheme of test sungtamo exam mar nai hinga friends song o jagao sung duita paper exam mariwo. O jagao multiple choice matching ar for assertion and reasoning tai true and false am hairok norok o jagao maronai duita paper first paper hangke 100 mark ni 50 ta question tongnai o jagao 50 ta question 2 mark khlainai 1 hour ni exam go 10 ta ni simi 11 ta jora ar for second paper hangke 200 mark ni 100 টা কোয়েশ্চেন অমহঙ্গে 2 ঘন্টা 11:30 টা নিসিমি
data jora exam ungo norok o jaga o qualified khangke norok okonai sini paper 1 ong khangke sini test reasoning ability tongo comprehension after divergent thinking ba general awareness aba herok inge sini paper 2 ong khangke sini subject wise bo subject no ranai amhai 100 ta objective type question kaisa question 2 mark khlainai negative marking kri o jaga inge sing o jaga pass nani thanga angke 40% sini general amhai candidate ro ST rok angke ST AC ro angke 35% manghan qualified ungo inge friends ong o jaga boron kaisa merit system tongo 6% set amhai rok borok umnao nor guideline pornadi notification download khlainai orok ko recruitment ba merit system ni o jaga guideline jatongo busuk percent ST busuk percent AC aba hairong nanani o jaga guideline jaktung friends ong o jaga norong ni OMR sheet base ko ngnai arfore norong ni answer key ngnai norong ni exam mani 7 din ni pore answer key read jago arfore norong ni feedback ba norong ni challenge am hairok 15 din ni bisingo norok ma khlaitai am hai inge norok o jaga norong ni online apply ma khainai online apply khaipuru norong ni photograph tai norong ni MA MSc MCom ni mark sheet norok upload ma khlainai attested jak nangnai friends ong inge ST SC OBC am certificate dog ma khainai photo tai signature hangke 5 থেকে 50 KB ni bisingo tongnai inge norok o jaga modified khainani ba mane norok bulong hangke modified khainani norok sudu final submission ni sikang norok khlaimanai arpore final submission khaike tai khlaiman gelak apti sajak arpore nongno exam ngongnai online no nongni admit doc manai norok okay norok o jaga apply khainani hangke direct link ang norok no video description no nai inge bo jaga thangai norok apply khlai abo bang nong tau kisa short ke fungnai naitongdi oro apply khainani sekang norong no age limit to kuno kiri o jaga friends ong jefru norong no recruitment khayo TPS ni bisingte aprose sing bini age limit dok sanjago o jaga norok eligibility ran bagai kuno age limit nangya friends ong sing bibinno college ro guest faculty ba guest lecture khaina thang ke sing national net ba SLET am hai candidate dong no sing qualified candidate dong no first preference ho jago friends ong inga sini tai PhD candidate ro first preference ho jago abahai norok o jaga pass mani pore 45 working day ni bisingo norok no result announce khaijang nai amtiki sajak friends ong hingkai mark sheet norok upload khaina ni puro mara norok ni third ba and fourth semester ni ba final semester ni original matalangnai document verification puro caste certificate tai admit original abhake norok tlangai nai ma khainai je puro norok certificate nani certificate cost 250 টাকা norok test fees marnai general 1200 টাকা OBC 1050 general EWS 1050 SC ST 1000 PWD candidate dok 800 টাকা marnai oro তিনি ইনচার্জ প্রফেসর সমীর কুমার সিল লিঙ্ক থামান পরে নরক নোটিফিকেশন দক বা অফিসিয়াল নোটিফিকেশন डाउनलोड खाइमानो ओ जागा दंगो जोंनि एप्लाइ खायनायखौ yang तला थानाय yang तला थाङै इन्स्ट्राक्शन अर रजाक दंगो सिनि यांगो अर नोट डाउन और थाङै जों माखायनाय अनलाइन एप्लिकेशन इको 15 नभेम्बर सिम 7 জানুয়ারি 2023 जरा और एप्लाइ अनलाइन आर फर नरक अफलाइन नरक पेमेन्ट खाइमानो जोंके चालान डाउनलोड खालाय नरक SBI थाङै आपलोड खालायमानो আর ফরসিনি এডমিট কার্ড অরন ফাইনাই যত অর ডিটেইলস নরক মানাই एग्जाम 19 মার্চ অর রজাক ফ্রেন্ডসং ওকে যত কিছু নরক অজাগন মানাই সিলেবাস অরন মানাই যত কিছু নরক অর মানাই গানকে আসুন ফ্রেন্ডসং যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অং বাগै যারা প্রিপেয়ার খাইতং নাইরক নরক মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট जाक नरक नि बागै अब आसनो फ्रेन्ड्स टेस्ट जतनो हाय हामबाय